ngike ngakolotwa mina inkampani le yama KZN Awards 600,000 ngamemeza ngoba abantu babe votile ngamemeza ngathi bafowethu nangu sehlelwa inje khona kwase kuphela unyaka nangu uzalelwa inje endlini na abaphathi bakhona into abangichaza ngayo bangifonela bathi mfowethu singasikhulumeni iqiniso ngeke sisakwazi ukukhokhela ngesimanga sokuthi hayi bathi ngeke sisakwazi ukukhokhela bathi la besithembe khona iminyango yethu yonke iblockekile ngezimo bayichaza ukuthi izimo so ke siyacela mfethu ukuthi understand lokho ngelinye ilanga siyokwazi ngeke sikhohle ukuthi siyakweleta noma bethu kobe kusemva kweminyaka emingaki avele ngabona nami labantu bakhuluma iqiniso ngihamba ngayodelete ipost ku Facebook ngoba bengitshela iqiniso namanje azophinda uzokuthiwa ngisakhuluma indaba leyo mali kuthi mase beyona benemali bese banginikeza ngikwazi ukuthi kodwa la ubuthi uma uthi uyafona kuthiwa musukufaka kuyekwe manje madoda ukufonelwana ayikhulume ngama-email madoda yabo ukube kuthiwa igama lathi beza kumina njengomfana omncane futhi understandayo bayabona ngikhulele emakhaya mina njengomfana omncane understandayo bazothi mfowethu ngiyamazi mina legend unemsebenzi eminingi ngiyakwazi lokho uningi umsebenzi ayenzayo insizwa nje leyana esebenzayo futhi eshaya isibani sayo yabo ngeke ngithi ngoba namhlanje siyaphambene bese ngizothi sokumele ngikhulume kabi ngaye cha kunasi isizathu sokwenza lokho uyoshaya umsebenzi uningi umsebenzi ayenzayo so ngangithi mnizoza kumina athi kumina Khuzani mfowethu umfowethu ngiyacela mfowethu ngiyacela mfowethu kholelwa kimi imali yakho ingenile kwaSABC ngakhave eminye imisebenzi ngiyacela mase senzile usizini 2 sengiyokhokhela mina idabule nale mali ngekolota yayiyophela kamnandi kodwa akaza kwenze lokho benginoma ngikhuluma uthola ukuthi avuke ngolaka do what you want akukhulunywa kanjalo uma usebenza nabantu thina nje sensitive esukulele emakhaya vele sibona ukuthi hawu ukhuluma kanje bese ngithi hayi angimemezeke kuzwa abantu ukuthi na ngifaka yabo kanti yena ube kuthiwa wathi mangimbingelela ngoba ngambingelela kahle angivela ngawo poster nje ngifisa lo ndaba ukuthi ngiyigcizele ngambingelela kahle ngakuthola kuyena futhi lokuthi cha qhubeka